members tak pu Vanlalhlana kan some apharma sa ani kha pu deputy speaker kalome vena hian minister zom tak tak pathum engineer lalrin omate pulal chanda maral te le pu ke lalrin lianate demand kan sawiho dona nia engineer lalrin oma demand hi minister ani lompuinan kan soi masa beranga ani hi kamishet sian ania midik mitaima ania minister ani hi kalompui khop maya a thente zong zong minister ani laya ani velo kha a shom kalo ti pui dewa maro chu tuna minister ni na din hunan chang hi kalompui khop mai demand pasarina excise and narcotics hi kan soi masa beranga demand na tranga 95.7% hi lo a kanani chu tini chuan an na thona tur hi atlem hle maya an mabak hi an na tho tur hi abon hle mai sia kan ngai thatwa drugs a hlur na se mani mizoram a lo lu na se mani kumin december thlen khan keji somni le paruk le gram zanga somma pasari man nania man lo hian engzat nge mizoram paltlangang tin man si lo mizoram tang khang engzat nge omang ngai tu tham taknin ka ria chu wangin akumterin drugs adikan punga he thil hianin kan thalai te arun sali tuk don ani chu wangin he thila hian sarkar te NGO te koshan te mi puite nasa taka kan tran angain ka ria drugs kadman pun chodan hian thlir lokila kumsang ni som pariat le som pakwa hian kg riat le gram som za som pakhat manania sang ni som pakwa le som nia hian kg som panga le gram zariat som ni paru sang ni som ni le som ni pakhata hian kg som pariat le gram zari som paru tun financial year chung sang ni som ni pahni le som ni pathum thlasom chung hian lichina kan soyang khan kg som ni paruk le gram zanga sumunga pasari man ania chu wangin he thil hi ngai tha mai chi ani lo ti kha kan tar lang doni ador le chon demand som ni le pakwana social welfare hian thil pani chau kan soyanga pakhatna chuan angan wadi hi apoimo maya sikul bultan na ani nupang sikul tak tak larap thelo ten zirna antran na tak tak ani amaro chu in bial an ni vem ka thalo kan bial chu chuan an gan wadi hi atlar at ongrop na se maya ke po hianin an gan wadi somvel hi chu ka thom thani MLA fana tangin chu wangin an din mun an gan wadi sak thatte repair te thom thatte ti changklun hi atule maya tin chu changniron athok tu awa karte le helper te po hi an hlo le lo man te ya be tham maya hengte ti pun a thain ka ria thok tu te lo man kha atlem a be tham ti pun theini sengin ti kha kan soi lang doni tin old age pension khan tarlan ve kan tuma maro chu soiwak ngai lovin ministerin ma lo la to andong mai thei don din ka ria alomom ka tia ni da po ma taka ahun dik takan dun theina turin tran la se ti kha kan soi doni tin animal husbandry veterinary le agriculture po hi department poi mo tak mitam takina izonna anman anin nga nani SEDP program po hi atilar tu lai tak turnin ka ria amaro chu singhile sanga chuan vetian yemo agriculture mo bultan na ro pui takin a theilo into del na kong kha akok theilo ni chu wan henga tal thi chuanin noi thum ti han sori kha han target thei ni seng chuanin mizo mi pui chung kwa ei zona dimbumal nei lo tam takiani an borui rui thei mai in karenga chu kan soilang doni ten ador le chuan education school education puchan te demand hi kan soidua
kan anen chuan budget pum atang in 11% vel hi education a chanania department mala chona chang tamber do tu anin ka ria kalom pui khop maya amaro chu quality education siam ture ro chon 11% atam hi 11% rungot te tok lo total budget atang 25% motal hi angai ni kanram zirna hi reform angai in ka ria Minister Zom takhian in Trump tirama khanin MLA te kha za som panga som ti vel tal in fan hi education alo mang teu in bela ti khan mi ange na atul lo ti pol kania sarkar property le sarkar school chu sarkar ina en kol turani titlat kani amaro chu lo thelo in kan muvea kan kalvea school te kan visita kan school hi atlabal em lo ni China kan school mal te kan ngai tha bial kan chen te bial chen khat kan minister min lo thres sak vese ka du chu kan bial chung chal tlang atang selisi thleng government institution zong ki repair ngai thom that ngai sim that ngai vek kan ni chu wangin education tha nei tur chun building tha te hi lo poimwa tu main education hi missionary ten pulmin tana kausani nizirna school anen kola athaviawani district council kan lonia en kol dana lo dangta school te po district council in anen kol ta political appointment te lo ria tin tunma kan rasian ngai lo zirtir tu son thakte zirtir tu son pai ti son thakte zirtir tu zurui ti te kan lo ta chung chuan kan education quality hi tlem hian ati chiani UT kan chuang kaya state a khum som thum kan ni duwa tun kan din pun hi kan treveka kan education is siam tanga in ka ria ai kal zirti tu ne transfer posting a problem kan lo nei chota zirti tu ten an na tho a sincere takin impact na an nei tok lo ni ten a hriat thin ta ni chu wangit ke ni chau hi education a problem nei kan ni lawa mi state chu an tal chuak thei chin a omani chung kong chu kan du chon kan zo ve thei point ka ria entina han soi tai la delhi a zon am admi party an oma sisodia chu education minister nin an delhi zirna chu an siam thata tuna chuan delhi government institution zong chu private institution tha tak an ti khan result an phato lo ni enrollment pon punge me ma drop out po om to ngai lo acting and ti kan ti chuan in am admi party zon lo sarkara zirtir tu te Cambridge ate Singapore ate IIT Ahmedabad ate training turin an zira ti chuan an lo hoa chung chuan in midang te training an pe velia an in refresh an in train khatiang khan an in motivate na sa ni tin chu chang ilon an government building cheli tukte toilet man tlak lo ang zong te po chuan an siam tha an renovate an institution teng te po kha tin curriculum dang lam tak happiness curriculum te an introduce a chu tiang chuan an institution an government institution kha an ti tha an siam tha ni tin nagala na po tuna kan problem manghian problem vevek proxy teacher te an ahlure mem corruption te ahlure mem amaro chu communitization of education antia elementary education le middle school primary school akha sarkar in enkol chungin khotlang kutan data legislature pass dan mangin an data ti chuan village education committee adinga an thuwe mema recruitment an thua an jitir tu an la hetilaya kainina transfer and posting a problem kan nei ang hian nei velo ni tin school building thaten ngai poi mo em account panin ne account pakhat chu lolak na ne pakhat chu school development na turate ni ta regular takin government atangin fund nan huwa ti chuan school board chuan school committee chuan in ain kolta chu tingson changtlung takin tu na hian kal chhoni chuan tu na po hian keini po hi engkong e kan zo don
kan mi thiam te hi tir chuak veila enge ni kan ta na thatur communitization of education dangala ran tiang te chu kan ti ve theim kan ta narem changem nge delhi ate ai thate po thilom the ni chu wangin khala ya kha kan ho tu te hian sia se ka du tak me wani tin atop dana kan soile du chu local administration chung changa local administration tha hi kan va mamo em local council le village council kan nia kan mamo hi a phusuk phalo ta dewani party zong zong hian tual chung rel bol na tha kan soiveka MLA party po hian in SCDP bu ate pon tela tin tun sarkar phei chuan in draft bill te po po cha kalo be sida tak chuan tuna hian local heng an draft bill ate hi anron pharin kan pass ka kan discuss ho tura ka ngai to amaro chu introduce an di em lawa session le te chuan in introduce ani te po be sei tai la chu tiang chuan kan ram ina kan mamo kan thingtlang le lo khopui te po kan son ta tur chu local administration thani not Vanlalhlana kun rang tur zo constituency a khian leng khuwa oma Zo thì đón em. zo thei don le ka zo ni mai leng khuwa oma an mani to ka dan pa kang te poin an kal te pon yang amar chu administration thatak an ne ni ani nen kol na thai me mani health care thlengin an mani ku pol ta nan nei thei an khole tu te pon lim chu tiang ang chu khodang po hi kan ni the ni speaker ka lome